جبرنما تایبەت دما خوش به بینرینجا گرما هرما اردهج بردام دکه دسپیک ام چبو ناچا پازارجق امارشه دور هاتمن البستانه اوجدو دجی امل ملتینه ملتیکو یک باجارن هری زیدج اردهج باندور بو ملتیه بو اونها جبو برنامه خو تایبەت ام هاتن گنده ören navça Akçadağ a Maletye kul vi gundi 11 kes bin enkazı da mane jiyana xwe destane û her wa 4 kesî li derveyê bajir ango li Mereş û li Semsûrê jiyana xwe destane 11 kes li vî gundî hatine veşartin her 4 kesên din ên kul derva jiyana xwe destane li derva hatine veşartin li Maletye bixo gelek avahî hilweşiyane û xebat û lêgerînên ên ser van kavlên avahî بردام دکن اوجبونا و هرما اردهجه وک همو پارتین سیاسی پیشنگیا HDP کوردیناسیون که کریزی هاتبو آواکرین او به پیشنگیا HDP سازی و دزگاه کردا سفربری اعلان کنه او تلی و خباتی بونه نهال ملتیه بخوجی به کوردیناسیون HDP سازی و دزگاه کردا لودرنج هنرمند کرد بگره حتی سیاستمدار حتی جوان کرد حتی وجوان کرد نو و خبات جید گرین امجید و برنامه خدا به اندام و کوردیناسیون را کسین کو تلی و کوردیناسیون را بونه لبر آگری کو پیشبری کاولکی لبر کاولک مالک هلوشی ام برنامه خو پیگتینن میوان خو از هک بود ناز کرم میوان کی من اندام مجلس HDP موسی آلکانه اندام میوان کی ما دنجی گلدرن وارلی اوجی اندام مجلس DBP اندام مجلس پارتیا DBP هر وا هنرمند کرد دوریم دمیر مرای او هفسروکا هفگریننده گشتی یا کووارا دستاره جن آریان جی مرای او استانبول جی جوانه کی کرد ابناوه امرالله یالچن کل استانبول هاتی تلیوان خباتا بیه بمرای امی برنامه خب موسی آلکان بدن دست بکرن بری موسی آلکان ون جناوند گشتی HDP تلیوان خباتا بونه اول هرما اردهجه ون لویدرل ملتیه خباتان دو دومینن بگشتی روزکو ون هاتن هرمه اردهجه که چوا پیکاتیه او نها لهرما اردهجه چت قوم روش بگشتی چت کاری مرقال بکی بله زادن دماغ ارتش چه بو ارتش کی پر گرام بو براسی باندورا خوش پر هرم زیده کری چر مبیس روجا اولی آماده کاری مکر لهرم کوردیناسیون کی ماوا کر و امهاتن بگازیا حوار خود انسان خود مروف خود لویدرا چر امهاتن ما افکر از خوازم ویاج بیجم دو ارتشن مزن چه بون ارتش اولی مزن چه بو ناون دا ویگل پازارچی بو باندورا خو پر هندک ملتی کر لبلی باندورا دو ارتجا دو امپر zarar لور کریه بهتر zarar دوان شهر Akçadağ شاین اوکی لناوند Yeşiltepe لناوند ملتی پر باندورا خو چبیه ام جی براسی ام هاتن بلزگینی ام هاتن ودرا روجا اولی و ما خواست ام آماده کاریه ام کارن چه بکن لور چه بکن گلک انسانی ما دبن ارتجید مابون دهات گوتن که işte denge havalatın işte جبول هوا روان ام بچن ما خلاص بکن گلک حوالی می جوانجی ای دلدار کسین سازی ما اوجی به هوارا انسان مهات ما ورد پفر ما دستا هف و مخابات خون مشاندن گلک انسانی ما کاری بو وان خلاص بکرم ما وان خلاص کر و لپیویجی دیسه وک آلیکاری وک اوکیم کارو خباتی خود ماشینن نهار روشا ما لور اوه لبلی یعنی ایرو آنها لور چه هیه لور انسان ما گرانی کوچ کرن yani روشکی وارد درکت چون بری اموال و مسئله خازم او که از هیم نهال ملتی بلکی ام بجن دانه وسا راستقین انگو دانه صدی صد راز دست ودات نبن لیکن هندک چند روشن ول هرم منه نه چند آوای هلوشیانه چند کس جانا خوش دستانه چند کس بن کاونا هاتنه خلاص کرن دوی درباره دا آگاهی چی دست ودانه yani آگاهی چوهانی مثلا ام دزانن مثلا وقت دوان شهر zaten da haşte şaşad liver evke artajeki giran çebubu ve çe nave ve viran evke kirun kirin doğan şehir na dise hakikaten doğan şehir bina ki ser niga maytine gellek navenden vara navçen me
لویدرا به توایی بینای خو او که کرنه خلوشیایی مره کاری بیش ناوند مالاتیا و دوان شهر آخچه داغ جسدی هفته بینای ایدی تکارت درونه جیانه بدومینه نمانه باندوری که خوای وها گران لسر جیانه لسر انسان ما کریه yani hejmarı ki vaha fermidi desti medetine lebeli hejmarı ki begirani insanı mel jiyana hoş desta te jigot mesela levedra yazda kesdibin enkaz ede man insanı mel jiyana hoş desta jivi gundici çar insanı mel le navende dine jiyana hoş desta hemen demel vi gundi bu ناب روشی کی وره هی لی فقط هم بیتر مثلا باندورا کی ایرو آنها دچن لگنده دوان شهر ام دگرن لهنه کی قروجو آوا لارمنک ام بیشن کی لگلک دوردنه به توایی انسان ایدی مثلا جیا گنده خود دف جبردانه هاتن هنک ناوندا لویدرا işte mesela çadır atın avakirin heneki derfetindine hatın avakirin lویدرا جیانا خود دومینن لی فقط وق ناوندا باجارا به توایی نها چونه جدروی باجر یعنی روشکی نها لور ورایی ام جی شاف روش ام ناسکنن ام گازی هوارا انسان خود درن لکوی روش چیه ام دخوازم ببینن مثلا ام پلانسازی که می ورایی نا گند بگنده دوان شهر ام لینه bu vekili xwe em nal akça dağine nal akça dağine rase lebele mesela yani akça dağ çavayı navende dabetir günde xwe mesela bandore xwe evkele kiriye em gund bu gund bu vekili xwe geriyan levedra insanı xwe me ziyaret kirin me rewşawan ciddi em karin çibikin em karin çava alikariye binin bugün vedra mesela Liver Pir Sultan Abdal cemevi heye mel vedra navendeki evke depa xwa avakiri vedra malikariya xwa beladikin hemû gunda inha rewşekî wereyê lê belê xwazim veya jî bêjim em wek partî saziyên sivîl û gel alikanîn pir mezin ji gel hatin û birasî mesela pêşvanî ki gelek mezin çêbû em ê werin ew ez dixwazim bi mêvanê me yên din berdewam bikim û niha li vê derê bin belê niha jî ez dixwazim biçme Gülderen Varlî ew jî endamê Meclisa Partiya DBP'ye o di koordinasyona katiya avakirin de cî digirin niha win li Meletiyê ev xebat dimeşînin xebatên ku we daye destpêkirin ji roja destpêkê heta niha di çi astê dane û win xebatê bi çi rengî didomînin Belê serî da em bijin serî gel sal be yemayîn jî Xwedê Teala sebir bide hemiya gerçekten eşekî mezin e yani hani tenê belê em îro Malatyayê neha bajarê me jî zefî insan jiyana xwe derstan Xwedê Teala sebir bide gel yani em bêjin erê roja hejî da gava ew xebera hat yani em bêjin kordûnekî mezin me hemû navçê saziyê xwe ava kir belê em bêjin sedî set em gîştin mehmî çê bikir em nikarin evî bêjin ama em bêjin destê me hani gelê me cîwanê me jinê me hani hemû wî agahî hildan hemî em bêjin ciyê xwe da çûn ciyê xwe îro astekî em bêjin îro daha hem koordînelî hem em daha zav digîjîne gel yê ihtiyacê wan hebe yê zarokê wan hebe yê em bêjin binê depremê de may taziyeye yê ve zerî tiştê em digîjîne wan jî zaten yani em bêjin gerçekten hani deh ciya ku bûyîn nayî gelekî zehmet e ama em bêjin gerçekten hem gel hem xebatkarê me hem cîwanê me hem jin hevalê jin em destê me çi hat em îro virin yani hani hem dil û can îro bawanene em bêjin destê me fazlettir jî çêbûware em çiketiye sermilê me em çê bikin yani ji astengî ji we hene mesela em li gelek deverên din erdhejê alîkariya ku rêya partiya we û koordinasyona ku ava kiriye dema diçine heremên erdhejê tê gotin ku tê astengkirin niçeyên vî rengî gelek hene li Meletî bi xwe ev rewş heye pêk hatiye tiştek wa Ya tabii aslında heye em bêjin yani iktidara 21 salî ya beriyayî jî
yani her tüm xara devleteki u mezin li gotine mezin dikir li iro em bejin hakikat ortaya daya iro devlet bine erhecid ama yani hani eri rasta hani em bejin vega veji herkes hani gerçekten gele ama devlet bine enkaz edama iro yani ceset iro bine enkaz eda neman yani devlet buha seri ha iro bine ekidama enkaz edama li em birinin eri astengi derdikhim mesela em bejin insani dildar insani vicdani ahlaki adaletli em bejin iro hemi ciyada ciye girtin ama astengi mezin vetkin yani em bejin derdikhim ji devjin ki işte navime çiye navime devlete behelin emi çebikin emi hani organize bikin ama tütüştüne yani hani tu ravşedirini tu hani bajaradirini tütüştüne yani hani em bejin eri belki navi evi devje ama iro devlet kan yani hani emi enkaz he kesi bilinne kire hene enkazada he ceset hene belki he sağji hene ama iro em bejin ki afata yedeniye ya organize tütüştüne kir yani hani ne gişt iro ne gişte tükesi jiboyji em bejin bine enkaza da insan hani eri insanman ama ne giyişti yani iro em bejin evi hatta naha navi ha bilindiku em bejin devletindiku ama maalesef rafşa iro li rafşa bacara em derhenin maalesef devlet bini enkaz edama yani. باشه سپاس نهاجی از به دوریم دمیر بردام دکم وقت هنرمنده که کرد ونجیج آمده تولی خباتن کوردیناسیون کو پژنگی HDP هاتیا آواکرین ل عملیاتی وان خباتا دو دومینن ون نهال باجر خباتا کب چرنگی دو دومینن او بگشتی روشا باجر نهال ملتی چت قومه چ زعمتی هنه چ شرط مجهنه نه ام نوا برفیده و برنامه چتکن نوا باجر بخوجی هوا کب وی رنگی هه ون چ روشا کب چرو رومانه أجد سريدة جحموان دايار مالباتي حموان دايار سرساغية خوازم وراسيرة بشكل برگرانه و ایرون حال ده باجار کردستان و ترکیه تجین از باورم جاره کمینه که اوقاس برفرهی ایشک اوقاس مزن و برفره تجین لوی ولاتی باکی دمک درجه دیرو که دکونه ها تجین جبروی او که یعنی براستی مروف نزانید تدیجی کودس بکه ایشه چهوا تعریف بکه جبروی جیتانی تشتم دکارم بیجیم و سرساغیه دخوازن صبریه دخوازن ام جوک قدا چنده پشتی ارتهجه روجا دویمین ام لحمو دوریم کو ارتهج بیک هاتیه و گرک خسار لیچه بویه ام بلاف بون. دما حمو خباتی خونه چاندی جیل باکوری کردستان دای سکناندن نوسا. ما حمو خبات دای سکناندن گلک پلانسازی ما هبون لی آن حال قدا چنده تو خبات نای مشاندن حمو هزاخوا ما بلاف کرد حمو باجاریم کردستانی و ترکیه جی حمو بیک هاتیه من حال هر یکی کم لدوره کنه. ام جیسه روزه کل ملتیه کارو خباتی ما یویدری بهتر نوا بکوردیناسیون رد برهفکرین و بلافکرنا آلیکاریا کوته ویدری ده چه جویدری تام جگلک دوری کردستانی آلیکاری تل ویدری وقت ناوند کم دبی بلافکرناوی پر زحمت براستیش برکو خواهندنا جها دورا پر زحمته جبرکو آن هاجی هوالا قلت يعني وكيل سياسة مدار دقيرن قند بقند جهات تثبيت تكنا وتكنا آقا هجمرتين لقولوا أمجي آكا آليكارية أم دشين واندرا وچن ناوند آواکرین لملتی گشتی أنا هالملتي بقشتي بينش حب دبو هنا ليه إدي تهرناكن تهرامناكن بدوي بجيكي برمستر هايج بركو نهاجي هاين جهنكي بچوكن وأراسي برنا أولنا جي جبروي بدوي بجيكي برمزنا هيا ليه نها أفكرنا ويش إيجاز هلات مسألة فرميدة هناكينا أولايا جبروي أم هناكي دوي هلي دشي مجبور دمين كو هناكي بالداري تهف بكيرن جبركو هوالا جي آن الزمان نها دولة هم تشتكيناكي هم خوناكي هنا هر تشتي هم بيك ناينه لنا خوازيكو شخينيوي جي كس خويا بكيج بدري شخينيوي تو بيك هاتي هدن تو رخصتن سياسي لويدري ورن خويا كرن دخوازه کو ناوی ول سر هر تشتی موراوان سر هر تشتی هبلت پراتیک ادجی توننه یعنی تو دنری ام نوا باجر دیگرن بدهان به صدام بلکی خرابه هنه لی هندسه خونه دانوان تو خبات لوان نای مشاندن احتمالک مزن کو بنیوان خربای حموی اندجی مروف هنه آنها جبرکو ندیاره یعنی هنوان درات تشتک نهاتیه کرن تانی لگه جیک تو جیا کم که بچوکو سا سر آواهی کو خرابونه دخابتن مدیتن و کیدی تشتکتونه اما باجار اما بیش نیوی چویه
هوالا جی قال کر یعنی راستی یک آواهی کو خسار ندید به تونه یعنی احتمالک مزن کو ایدی اف باجار او کس نگار بلی بشی جیان نوی داره به داوید به یعنی و سخویات که جخوا دمان نوا باجر دم دمشین جی اف تابلو پر باوای کی زلال تیدیتن باجار کی وکی والای جیان قتل تونه توزیل وی داره اف بخوا جی یعنی گرانیا روشه باوای کی زلال راد خبر چاوا و روشه که پر بسهوه جی براستی يعني باشه بس بردام بکن هاجی از دخوازم بچم جم جین آریان وک و جوان کانگام بجن کسی که کوب کارین نویسه را مجول به وک گریننده کوارا دستاری اونجی تبلیغان خبات آبونه یعنی پرانی حوالا ام بجن هنک روشا باجر راخستن برچاوک و روشا که چرنگیل باجر هی بگشتی اونجی تبلیغان خبات آتبن نها الگوری چافدریین و لباجر چت قومه او تایبتی دهلا جنانتا چ پیوستیم چ رنگی هنه او برتکل جواکی ال دیجی روشه هی یعنی نه دورین دمر قال کرکو نه دولت خدمتک باش که نجی دل خدمتک باش یلا رخصت سیویل و کوون تلیوان خباتا بونه ون و درباره خوازن چ بش بله امجی کومکی جامد هفته سبات هاتن ملتی جبر علی جبو علی کاریا و دری نها شش سباتی وقت زانین لباکوری کردستانی لباجارین ترکیه و لروشلات کردستانی هم باجارین سوریه هجه که پر برفره هات پیکات یعنی با بلته که به وی رنگی براستی جی مهمویان گلک خمگین کر جبروی جی از پیشی دخوازم جبو گله مسر ساقیه بخوازم و ام بیجن اف داوی به و درباسی به جبر و سدم جی صبری جی دخوازم جی کن مانه جغینی وی بوبلات هری مزنجی از باورم جالی هشمندی ده هات جیاندن جبر کو تشتین کو هوالانین زمان و تشتین کو امدکارن لسر زیده بکن تجربه این کو لسر وی آخی هاتی جیاندن لسر ارتهجی براسی جی گلکن سروی نها تشتین کو امدجین و دوباره کرنین کو تکرن براستی جی مروان دیشینه چونکی تجربه که گلک مزن لوی ولاتی هیه لی مخابل لگل وی تجربه تشتین کو تکرن امدیسا خوا دوباره دکن یعنی ام وی بچاوی چید به افنکی جالی دستلاتاریا دولت تی دوباره کرن راستیه که به وی رنگی جی هیه چونکی گل به تنی هاتیه ایشتن گل چش دستی ویته براستی جی دکه و هفگرتنه کی آلیکاریه کی به هم پا هیه و ام دکارم بیجن کو هرمین کو ارتهجی لی هاتیه چیکرن نافچین کو ایدی بیجن جنخشه درکتیه سروبن بویه لی باوی کی پروفسیونلی مداخله ناتیه کرن گل دکارا آلیکاری بکه گل تشتین کوش دستی ویته زیده دکه لی آلیکا خلاص کرنه که پروفسیونلی هیه و روژا سیمین چارمین کسین زندی جناوا انقاذان هاتیه درخستن دوی وارد امروز دوی پرسه بپرسه اگر روژا دو دیم مداخله کی بگشتی پروفسیونلی باتا کرن جالی دولتی باتا کرن کو افکار دولتی دوی او بکن گل نکاره وی کاری بکن گل نکاره انقاذ راکه افکار باتا کرن از باورم کو نها ایشا کو ام بهزاران کسی دجین بهزاران کسی بلکی نها بن وان انقاذان دانه اوی باهاتانا خلاص کرن قنه به ایشامه پرچکی جی باهاتا داخستن لی اف نهاته کرن و اف گل تنی هاتیشتن وک برتکا گل آل دیجی ویروشا کونها و خیز کرچ یعنی بجن نهون قادر هم الگندا هم باجر هم نافچه اندگرن برتکا گل آوه درباره ویروشی ده چیه براستی جی بری جی افراستی در کتبولی در تیج استانبول دا جی در کتبولی پشر جی چه بو لی نها همان تشتما هات دوباره کرن جالی گل دا جی هن راستی هی باشتر تفهم کرن کو چقاس تنه تن هیشتن چقاس خب خودی هیستکن به خودی ته هیشتن جوی عالیه ده برتکه که پرمزن هیه چونکی هر تشتی ودتر لیور هر کسی جانی خو حوالی خو زاروکن خو دایکا خو باوی خو انداکرن افتشته کی نجریزه کو مروف کار به باوی کی دم بنرخینه جبر و سدم کو وک حوالا جیگور دولت به پراتیکا خو براستی جی ایکو دبن وی انقاذ دما او بخبو اف راستی دوی وردیتن
ev gel jî vî rastiyê dibîne û li gor wê jî bi bertekin jî mafdarin jî tenê em bêjin sersaxî tenê em bêjin vaya em we qederekî binirxînin ev ne qedera vî geliye û tu carî jî nabe qeder û ev jî divê neyê qebûlkirin nayê qebûlkirin jî ji vî alî de hişmendiyekê hişyarbûnekê heye ev kêxweşî dide mirov ji ber wê sedemê em bawer dikin ku êdî welatê me gelê me vê êşê nejî û baweyekî demeke nêz da karibe ev birînên xwe jî çareser bike. باشه ام پرسا دن درباره جنادا می و بردام بکن خوازم بچمه جم جوانی کو استانبول امرا یالچن کوجو دره هاتیه وک جوان وک تازه کی دلدار ام بجن دلخواز و تلیوان خباتان بونه او استانبول هاتنه ملتیه و کینگی هاتنه هرمی پنج روز الفنمال روجا دسپیکی و اونو ودرنه وک جوان تکاری درباره مثلا خبات وده و پرانی ام بجن هر چقدر خبات به ارگانیزه کنه آلیکاریا که هرمی بکرنجی لیکدا هری مازن ون جوان دجبر کو ون بلاکاری پیکتینن وک جوان و چند کس تلیوان خبات بونه او ون خبات خب چر ری بازید ماشین ام استانبول هفته کس هاتن و گاواکو عرض هشتی بوش خم حوالا کوم کر مگومی کلوی بینه چهره یکم تباتن البر ندبو و gelek جوانی مال هر parça Kürdistan'ı hatın. O jberviji yani merv hevali meşhur hevali metavanin serzman merv nikare ser tiştahne kat her tiştah ve yani ser ahaftne ji dilşavat o yani tişte kumeditin tişte me evkirin le tiştah kul serem ama her ciye de her vakti gavak kumerv gavak ji dave her der devlet her der devlet le iro roja tengasiye da em lüküdürünün kestine tevgel o civan o em buxabxane yani via goti di gel bibine yani di çava bibine eva necare ke be hazar cariye o şwa evan malik u hatın avakirne ji mitxwas seri sersağib da gelime sa seri gelime sağbe o şwa evan zaroki kud bini axida meditin tişte kumeditin gelek grane el servantiştaji yani gotun idi merv nabine ku beje yani نعم القاضي تشتك مثلا وقت جوان والملاتي تشتك تقوم حفتي كاس اسطنبول هاتنا باورم نتن اسطنبول باجارن دن ان باكوري كردستان يجي قال كاس الفدرن وين تشتك مثلا وقت جوان وين devrim kalkır ku pej navan hatna avakır un van navan da çıkarı xabat etkin hener rehavale me çta beraftkin hener rehavale me nan o av o de poada tespit kin ten gundaj merat bejin efqas kes heye em juan ra xwarin o çi lazım yan hebe em juan atinin o zaftişt hene o depate xabat kirin kinçten beram kirin o av o her tişt yani zaftişt heye mervine ser zaman yani ez duxazım hey behtir benim ser zaman lebeli ben bine zulme dane yani zulüm eva zulme havale mejigotin yani ne gelbini ahidaman ne gelbini zelzelilaman devlet bini zelzelilaman diye ki da goti az çıkarım xazım çek zaman havaleja emcara ki jne xoşxane da hatın gotin ev denk bini zelzelite bina ku hatiya xare sekinin tev eci al bervanda çum penç ev havale afat ekibi dixabitin le belki mijmart je haftaya zedetir jandarma o polis o zedettir devleta agilkerler bu lebeli hafte kesçi tef çeki on desteğonda silhi on desteğonda le nümeteda yani mütxast ki evji çeki xwadan yana yek ber çeki on nübet devam girta evji alekari havali xarib kirana yani dibni wi zenzeli da yani az fikri xayb مرov dibin ardedane evjib çekal ser cilaşevan mirovan beli yani tiştek ku meditin tiştek ku yani geli di bxag haşyar be yani goti civani me tav haşyar bin geli me tav haşyar bin yani az din karım baxfım yani avqasa tişk meditin şey emitsa berdam bikın spas malatava nisa disat xazım biçme cem Musa Alkan bimjareke din hem berdam bikın naha roja ku ardheş pek hatiye hata naha ve dama demede Serokkomara Türk Recep Tayyip Erdoğan jî rewşa awarte ilan kir o piştî rewşa awarte ku ilan kir ew bixwe jî derket serdana heremê erdhejê qaşo bajar naha digere li peyamên gelek tûn li qada bijin li herema erdhejê
جده يعني وك كل قاده كم ميتنج بقى اخذتني بوي رنجيت ك وك سياسه مدار كي هذا كود في كوردناسيون ده جديد روشه هي ال هرم او امبيجن هلا اليكاري ده قالك رغنا وان تكرن برسي وان رغنا باوك توند ده یکی کسی که کش قاده و روشید شوپین اوان پیام اردوغان که بودن بره و درباردن خوازن چه بش شو اردوغان تنی زنی بپیوه yani vedrajede encam ki vara derket iro am 5 rojin divan qadananın ne med derbare yani saziyen devleti jidin ne de evkede ne ciddiyeti ki ne karın kar ki bekin ne hem afat hem ji rayedarin buxat devleti ji yani AKP evji ev kestinene لصحي أمانة أفراسي هي وأفراسي جيش طرف كلمة برخوش حديتن مثلا ميعانها بسكادنيج من باسكر براسي أم لجندين مثلا لجندات جارن إنسان ما جمر دبيجين يعني جغيني وبيف تشوا هون حقوس يكارن أورجانيزا بن هون حقوس كارن هرن جندا بجارن إنسان يخافين يعني أم إيرو المالاتينه برا گلمه مالاتیا زانبه لهر دورا گجیان لی ایرو او که چی دکن ام لناف گلی خانه به گلی خانه نه ایشا گلی خو پایر دکن لجم گلی خانه گر بالی کاری به گر دانوستندن به گر به تکلی به ام دگر ناوا گلی خودنه AKP دورد تک چویه ev rastiye ji taraf gelê Malatya jî hatî dîtin ji taraf her kesî jî tê dîtin ew dixwazin işte hinekî qanûn û zagon derxin işte ew kê derxin bêjin hîn bêtir karin çawa bikin roja di duwa jî zaten dixwazin internet sosyal medya hinekî bandor bikin ki ev rastiyanana rastiyê gilvir hatin jiyankirin ya de tên jiyankirin dernekevin ortê nikarîbûn têketana pêşavê mesela xwestin roja ewlî alîkariya me hinekî bisekinin deverên dinê alîkarî neyên vedra lê nerî nikarin wiya jî bikin rastî ana rewşekî wiha heye yani AKP têk çûyê ev rastiya wan pir diyar e li orteyê em jî li vedranê li Malatyane li nav gelê xwe êşikî mezin tê jiyan kirin bi her awî em dixwazin saat bi saat gav bi gav were çi piskirêk heye em karin çi bikin em veya dinirxînin li gor yayîn gavê xwe tavên na rewşekî were heye tabii ev artêşa giran e hevala jî mesela bandorekî pir mezin çêbûyî wê bi sala jî bandorê xwe bidomîne lê feqet li vir jî bi rastî jî em bêjin yani jiyanekî li vir çawa dibêjin hevalê me gotin ki işte mesela artêşekî were wiha giran çêbû yani divê bandorê de belkî demekî dirêj bandora xwe çêbive hem li ser siyasetê jî wê çêbive hem li ser jiyanê jî wê çêbive wê yani li vir çandekî jî ev yani wê derxe bixwar ortê em jî dixwazin ev bajarana em jî hesasiyetekî pir mezin didin vedra bi rixnedayîn jî em nêzik dibin yani mesela wek Maraş wek işte Malatya wek Semsûr bajarên dinê di vî warî jî de yani em jî hîn bêtir berpisyartî û bi berpisyartî em tev digerin dixwazin di vî warî jî de peywîrdariya xwe pêk bînin em wek HDP li virin bi organîzasyonekî mezin em tev digerin bi hemû saziyên meydinê demokratîk em pevre karekî dimeşînin. باشه سپاس که مالا تاوا نهاد سات خوازم وگرم گلدرن وارlı اون لهرمنه بریا کام بین ملتیه ام لمره شیبون لپازارجخو ول البستانی بو براستیل و دری تایبتیجی البستانی کوچکه زیده بو جبر شرط و مرجن هوای این کو پیکاتبون او اوایین کو خسار لوان پیکاتبون ایدی مرو نکاربون لوی باجاری جانا خو بکنش بروی که کوچ بو یعنی البستان hatta terkandın bazarcı hatta terkandın مرو باجر مرو hatta خالی کرن دوی درباری ده هن ام بجن iddia هن انگاج تنه گوتن کو işte ev yek hela devlet bixovat rexstin kirin xwazin bajarın ku kurd ledijin taybeti heremak alevi ledijin ji kurdan be xali kirin o ev artaj hela devlet ve hela destilat ve wek em bejin firsendek te nirxandin li melet ya rewşiye koç heye tune heke koç hebe koç heke nav em bejin nav bajara ango ber heremedin ber bajarın ne çrangiye çavdiriye ve derbar edaçın بله yani İro hani Malatya'yı jime koyamdır yani zelzeleki gelek mezin hem bizim Malatya'yı zelzeleki mezin bu yani seri de zelzele bu çi ihtiyaçtı be hani sonuçta bizim mal xıraptı ben yani civar xıraptı be yani
ev wî anê da mesela hiç çi bişînin yani gerek mirovê vira dernekevin yani hani em dibêjin ev politika heye belê ev rewşa ortaya da heye zaten. Yani wî anî da mesela em bêjin ciyek gerek merik yani gel ra çeke yê dervar yani zûttatî hani tiştekî ava neke tabii ki hê gel derkeve yani ev gotinê me hani dibinin sahayı da em dibinin gel vira derdixin diye erê eva rastbûnekî mezin e yani em bêjin malê wan xirabiye êkê derbîmîne. Yani heki derbimle deste devlet yani bir dirhinin mesela hine firma halkı vir derdixe mesela bizim halkçı dervaya sar heye hani berfeye gerçekten hani ravşekin zemne baş heye boyut mesela tu embejin ihtiyacı neyni şunu mesela tu neyni şunu hiç bike mesela mecbur vira derkeve yani evci yani sistem Tabii zanebun tekrar. Tabii ki evatışta zanebun de dest yani embejin mesela virçen ci xirabiye deha ya ji 15 ci xirabiye peki ev insan her ne kuderi yani em bejin ev mali wana xirabiye cani wan tişte nebiye em nahi her ne kederi mecburi seri bixne ciye ki yani mecbure çadır ki ondan sonra konteyner ki hani ihtiyacı mesela evna ne be evna be zaneti yani ev zaneti gel vira de derxistini yani em ji evi politikayı dibinin yani hani belki em vir evi dibinin ama her ci evaya her cevaya yani zaneti tüccara mesela çadıra ondan sonra konteynere mesela ihtiyacı emna neyine şunu insan hiç bir mesela sare yani gerçekten derim Ali ravşeki zavna başa ne karın vandera birbirine eva zaneti nayiklerini zaneti yani eva bench roja yani hani bench roja eja mesela havalacı baskı mesela em bejin ki em vicdani ve ahlaki hatın vandera mesela nahilin emji bikin yani hani em bejin destemede derfet me heyem begijine malbata evi mali wana xirabiye yedini mesela wana rali karibikin mesela peşya mecdigire Bu koşmu pevker her şartı merci avat kundu bej. Tabii ki yani megoya zaneti nahilin mesela em bejin ye gönüllü hani mesela hani ciye xirabiye desti xal lene dane em dixazin hani eki desti xabidin em ji ali kariyawan bikin na devjin hun karin bikin mesela emi onu izname heldin mesela zafi hatın ye gönüllü ev dikarın mesela enkaza bilekin peşi anajı girtin mesela bejin yeki dixaze çadır bişine peşi ayıcı digire yani hani ev zanetiye mesela vandera tabii eva paşe gerek var nırxandını haberdani em dixazin em zanın vandera çıma ratkin çıma koçberi didine peşya gel yani zaten her tiş hatiye seri wan mali wan çu cani wan çu hayata wan çu yani jiyana wan çu ama virji naxızın virji bisekin yani jiboyu vira valatkin yani Başa mala tava spas dikim herebi naha emetsa devrim demir berdam dikin havala ji henek em bejin rewşe anin zaman lil gori ve em bejin naha rewşeke gelek xatar le heremi heye devlet li gori pewistiyan em bejin tiştan ava dike em bejin xizmet etine an berovaji ve ekit ha em bejin roje despekena le vaçan roje em le herema erdajene hejmareke gelek zede leşker tabii لهرمان عرداج الباجارين كو عرداج بيكاتيه لشكر هاتن بجيكرن غوري و اف بي وستيك يعني ام بيجن لشكر قاسكتن هذا جوانجي قال كركو بتشكي خال سر كافلان شنو كو تلي خبطن رزگار كني بن لبتشكي خال سر كافلا بوليس لشكر ويرنجي اف بي وستيك انغو اف تشي تشما لشكر لهرمان عرداج تن بجيكرن غوري تقصنا بيوستيه جخوا جبر كو تشتكي روشة بروفاجي بريفا ببن روشة آورتا إعلان كرن روجا ديامين ده وآن هاد شونا وان لشكر هذا حوجي كو تيمي رزقار كرنه لسر وان كافلا بانا شبر كو نكاري لشكر الويدري نكارن تشتكي بكن نكارن وان مروفاجي بن خربيان درخن يعني جي خباتك الور بدن مشاندن تاني دخوازي كو خو بدن نشاندن يعني دهلا ديتباري ده بيجي أزهمه لوكي ديت براتيكيتك تشتك تونيتش فرمانه ترسانه اشتن ام بج مثلا الهملات هم باجارين دجي كاسين كود اخون ام دبين يعني راس لشكر وبوليس مداخله يوان تكن طيبتي كاسين كود وجن دولت الكودره دستلات كودره تروشكا وهذا كنا الجمابه وكيجان رول جمابن هناك سانكيج بونا في كيجات نبجي كرنوس
تخصصای جبرکو نهان نکاره به برسف نکارش بن وی باری رابه نکارش بن ور انقاذ رابه جبر وجود خوازه کو امپراتوری که ترسه آوا بکه بوی آوایی هبونه خو بردوام بکه بوی آوایی بره برتکا جسر خو بده عالیه کدن و بچک آوایی وکی دی نکاره به برسف نکاره به برسوا برتکن جواکه بده نکاره برسوا پدوین جواکه بکه چت که به هزا خویا لشکری به هزا خویا ایریش و زخت و زوره بوی آوایی پولیتیکایی که آوا دکه و حول دکو خو بوی آوایی هبونه خو بردوام که نخو تو معنا لشکر لسر خربایان تونه یعنی جی اعلان کرنا او حالی چه پیوسته یعنی حوجه تو سفربریه که بده دست بکرن و هزات ترکه دوش همو جهان آلیکاریه بخوازه و تو مجبوری تو دولته کی یعنی او قسولاتیت دبن عرده دمانه دبن خربای دمانه تو مجبوری تو به پرسیاری جرح هر مروه کی تو به پرسیاری حوجه تو جبوه لبرخو بده اما بقاس سری درزیه فدی کرن تونیا راتبه هر روز سرک وزیره کی دولته کی راتبه لسر سرک کماره کی دولته راتبه مروه تهدید دیگه راتبه بزمانه کی وسا پرجریزه پروسا آستک خستی تجونا دیگه خبر آده بیجه کسی کو دبیجه کو دولت تونه دولت لگور او که خواهد هفنا گره خبر جواره دبیجه او که تا پیورات نه پیورات آوا کرنه پیورات چه کرنه کارکی نه که تش هر تشت عالیه دانی عالیه که راد به د شوپین سر مدیای جواکی کچ گودیه در حق وی د دوس وری وکرین در حق وی د لپرسین به د سپیکرین آنها سر کوماری که دولت وی یعنی کتی اصل کوساده وساد دمشق شنو مقدورا مجول و چواکو مقدورا بدنگ بکنه و هولدان دای ارن ها همو هولدان جبو وی سروی که دمشق باشه مالا تاواس پاس سپاس بله بیننجا نهاجی امیدی صاحب جین آریان بردام بکم راستی شرط و مرجن گلک زور ده ام برنامه پیکتینن هنگ میوان آتسیج لیورنا خوشوان خوازن آرمان جمال لویه که ام خوازن شرط و مرجن هرم این لعردهج هرم عردهج نشان بدن جبو ویه که ام برنامه لودری پیکتینن پرسا خوا دست پیک دجی مپرسو صد خوازن پرسم راستی گلک آلین ام بیجن نینی این لهرمی هات نرخاندن ل تایبتی د هلا جنیوا بقاسي كو ام دزانن قالك برسكريك هنا ون وكجنا كي تاليفان خباطه دبن او تشافديريا في كيدكن نهال الهرم عردهج نتن الملاتي ام بيجن بيج منتريدا ملاتي بكون في درن الهرم عردهج بقشتي تش برسكريك هنا بيوستين جناتشنو او في دربار ده هكا بانكا كوهبه ونخوازن تشبش بلد وان شرط و مرجان ده باوای کی زحمت هون جی برنامه چه دکن جبروی جی ام جی سپاسی خودکن و سرکفتنی دخوازن وک از بیشم نها لکردستان لجوانی جولا مرگی ج آمده ج هر دری آلیکاریش با ملتی هاتیه. اولا جنیر خواندن براستی جی دمام هاتن جی امباوی کی وک باجاره کی ایدی کس تیدا تونه به برنگی کی اوسا جی مدید او جی هنه کی جبو ما تشتکی شاشواز بو از کارم ویجی بیشم. جبر وی سدمی کاری مه زحمت درد به چونکی لهرمی کسی کومانه پرکیمن و کاری کو نهاتی مشاندن به هنه کی به هولدان و با آلیکاریا کسی کجدر ودا هاتنه و آلیکاری این کجدر ودا تین بویا وای تیمشاندن جوی علی دا از جی دخوازم بانگ بکم کو گلی ملتی لملتی لگلی خو نشتجیهم ور خودی لیدر که و باوی اکید ادی خبیگی جینم ویداری ترسا اول پرسکریکن کو اول هات جین براستی جی پرگرانه مرو وای فهمد کلی ادی پیوست کو اف باجار نو و ور اساس کرن جبو ویجی ای کو ور اساس بک پیشی گلی ملتیه جبر وی سدمی جوی علی داجید و باوی کی به هستیاری جی ور نیز کرن خبات ور مشاندن نها ام نيزي حفتة كي لفرن وتشتين كو ام دكارن جفر ببيجن جالي خلاص كرنا بن انقاذ دا براستيجي كيماسي جلك كاتجين وجلك ولاتين ماجي جيانا خوش دستان جفر شون دا ام دكارن تشبكن جبو برينداران جبو كسين كو لفرمانه وجبو جفر شون دا كسين كو جيانا خو بدومينن ام دكارن تشبكن هنكي بيوستك وام سرويجي بسكنن بان وك بانك امنا الهرم تایبتی بیوستی چه مثلا گله کس دبیجن کو خوراک تامه ام بیجن کنج تامه بطانی تامه لی
وەک فریج نا دیار yani em li ber agireke vê bername çêtkin ku mirov li ser agira li ber agira şevê xwe derbas rojê xwe derbas dikin heke hûn vê jî li ber çav bigrin yani bi taybetî tişta herî lezgîn narij ku ji bo herêmê bê çi Alîkariyên ku heta na hatine heya astekî hatiye bi rastî jî ê ku di destpêkê de bata hinekî jûyalî de kêmasî jî hate jîn çünkü kon pêwîst e ji bo germahiyê sobe pêwîst e em bêjin ji bo cila herî zêde em dikarin bêjin mont û botên ku ji bo sermayê biparêze ew pêwîstin gıda tiştekî domdarî ye em bêjin rojekî de hefteyekî de naqede û heta ku ev bajar bi ser xwe de were gıda divê were alîkariya wî hertim were kirin heta mehekî jî alîkariya wê divê were kirin û ji vî alî de pêwîstî jî heye xwarin û vexwarin ji alî xwarinê da û ji alî kêmasî sobe pir pêwîst e kom pir pêwîst e pêwîstiyên zarokan hene û ê jinan hene taybetî jûyalî de kêmasî jî hene ez vaya dixwazim bi eşkere jî bêjim bincil pir kêm hatine pêwîstiyên jinan û pêwîstiyên zarokan têr nake gelek hatine lê têr nake ji vir şûn da jî hinekî pêwîst e ku ev berdewam bike û ji wî alî da jî em bawerin ku gelê me ew ê bin vî barî jî ew ê rabibe ji ber wê jî ez bi rastî jî 5 rojên bi hestiyar jî derbas bûm ji ber ku alîkariyên pir girîng de hatin zarokên 6 salî 7 salî di zarfan da pereyên ku kom kirine dişandin bebikên xwe dişandin varan jî ez dixwazim parve bikim çünkü heta wê astê jî hestiyariyekî gelek girîng çêbû di nava gel de باشه سپاس که من تاوا از به امرا یالچن بردام جوانه میکوش استانبول هاتو بو وقت جوانه که تلیوان خبرتان دبی د اخفتنا خو دسپی که دات هنه قال روشال هرم کرکو جوان وقت جوان و چتکن جنها پیوا ام بجن جبونه خبرتن کوش هلا جوانا و بین اکرن بانگات جبو جوان کرج بو جوانه کو تلیوان خبرتان ببن چی بانگامن ve şuarı hevale metef gelek tiştanin ser zaman بانگامن eve hattani ku gel virbe o hattani pişkek mala gel ku hatta vakrin hattani daykeme u kuşko brahim el virbin gotiyam hattani davil berwam şuam em tevil bir amadene o hevale jinji ku goti bin kemasiye hevale mecnin gelek zafin bangam eve ku hattani çava bejme val nizanım çavacı bejim yani yani hatta ki mağdur ardhece mağdur bin deve ku civanê kurjî cemwan bin nefsa yani tiştê ku me dîtin gotî em hevber nedin yani hatta dawî salekî û 2 sal 3 sal 4 sal 5 sal hatta kengî here em xwe civan û gelê xwe em li vê tev amadene û gelek ku derva jî mane ê ku nehatine em dixwazin banga me ew ku alîkarî bidin ol ser xwarinê ser germahiye ser germahiye cemaat ku parêzin o çadır o sobe ama çit be bila be çi çit pek dine bila pek bine o alîkariyam hevala dixwazin yani zaf tiştene werin gotin yani vî dilşewatê de naxwazim bînim ser ziman zarokê ku bi binaxê de mane ê ku hatin xilas kirin dayikê ku em çûn ser enkaza ê ku binaxê de mane dayikê ku zarokê me derxin em hêvîdarin yani ek me pek nedan em dixwazin ki ku devleta dagilker ku îro imkan tev ku bidame hevalê me tev ji destê wan tên qet tiştekî me tune ku me tiştê ku dixwast ku em bînin nehîştin o vekîlê me û ewkê me tev gelek tiş hatin ez bawerim jî ji mûşê pişkek hîltî mîltî tiştê ku hem bibirin hesna bibirin ewka bibirin anîn wan jî ji me standin he yani wek ciwan ne tenê em bijin tevlî piştevaniya alîkariyên awre ku ciwanê terî xebatê lêgerin û rizgarkirinê jî bûne ev yek hata astenkirin meletiyê nefsa aynê wisa heval gelek tişt hene o çadırê me hatin ew kirin me çûm ku ciyekî ciyê çorbexane ava bikin aşxane ava bikin nizam çi bû polîsekî sorumliyekî hat gon nikarin bir ava bikin ew ji me hat standin hê gelek tişt hene ew cî ku em dibistanê disekinin îro hatine êrişê ser hevalê me kirine û zef tişt hene em bînin ser ziman lê belê banga me ev ji gelê me em bixwe bixwane ji xwe devlet tune bû îro jî tune qet jî wê tune be yani binê enkazê da ma çû xilas bû çû banga me ew ku em dîsa
به الرهوالي خراب النفر بزاروكا وبضايكي خاب كوشكو براي خراب يعني بنك زعفن لكي ماسيه ما يزعفن حتى دست كلمته بلا علي كاري بدن شد بلا با غورك بيجي بلا بشينن اما كومك بيجي بلا بشينن لابك بلا بشينن اما بلا الرهوالي ما يلفي نهيلن تاني بتانين امجي بوارانه باش مالتا وا سپاس دکم بله بینرینجا ام ایدی برنامه خو به داوی بکن تنه هک بانگا میوانه مهبه ام ویجی موسی آلکان بگرن جبر کو براستی ناشر تو مرجن گلک زحمت تام برنامه پیکتین بانگا هر داوی ج موسی آلکان بگرن برنامه خو داوی بکن Yani yekjem spasiya xoş gelê xwe dikin bi dildarî kî pir mezin alîkarînê pir mezin çebû spasiya xwe dikin gerek vana bidomin em ji gelê xwe Malatyar dibêjin Malatyar dibêjin em li virin koş nekin nerincikî ew bizanebûn dixwazin cî warê me xera bikin yani jiyanekî li vir ew ke biraqet domnek ew dixwazin em jî dixwazin kî ji hemû sivîl toplum örgütiyê xwe re ji kesên hevalê me gildildar hatin Malatya ام ورن کوردیناسیون خالور چه بکن لبنده حکومت و رهبری دولت نمینن ام بخوا میجیان الور آوا بکن گلی می مالاتیا برا لفیدرا کوش نکن ورن ام کوردیناسیون خوا آوا بکن ام لمالاتیا نه دمی کی درج ام الور بن و ام دیسی ویجیانی ساز بکن ام پاور بالیکارین گلی خوا ساز بکن ام دخوازن گلی مجید ویواری دپشکیری خو بده ام کوردیناسیونی کی مزن آوا بکن اولویدرا دیسی جیانی کی دا آستی کی برومت ده ام جیانی کی پر زندی و گش لویدرا دیسی وی بدومه ام زانن ایش مزنه ایشا گلی خوام پای دکن لپقت راستی جیانی جهنه لازم ام بخودی درکتن به پشکری ام کارم وانا جورته راکن وان ایشی خو پاور پای بکن و کاربن وان ایشی خو هن بهتر به پای کرنه جی ایشی خو سفک بکن باشه مالا و آواز سپاس دکم بله بیننجان سپاسی همو بشتارم برنامه دکم رو درم گشتن داویا برنامه خواه امل گنده örен en avça akça dağ a Malatya'ya liber kavle mal gund ko hatu hati helveşan ango helveşe eml vedere peşberi ve bun bimne nava khiru khoşiye da hertm şadu baxtawar